Daka jingtmu benang kentiu ki kam than kam wet ki kam than ren dia than muka ki kam than ki syang ki kriya bat ki kam ki betre dak basu than de ki kiti menta kesngi lala ban pli ya kawai kedukan nak banta bandi ya kiti ki jatiar ki bami na po Riboy district uba IA dingdo ubri director barim jong Department of Textile Government of Meghalaya ulong ba watla ya kiti jika di ya kiti ki jan labu hanongpo Henry kinong tanjan nakeleng kila banwan yete parlok nak bentaban penya iyo yiki jan baper laru ban kedewang ne baya kini kedukan la peli nak benta ke kunjung u kebalala ban pendep ya kejung pule nak silam ai jinghikai kebelatip kum ke National Institute of Fashion Technology lane ke NIFT ya kebelatip keteng kum ke samla bapin bahar renja Shushu lala ru ban peli ya kejaka su ya kijan ban penuan durpat hakarukom ke bagi pajba ki kwa ban penun kam ya kijan jerendia dak basu penuan dur ha kijan design baper kat kum kejing kwa bat kejing don kam kini kedukan kedan hasenda jong surok ba National Highway 6 ke badang hap hapo ke sinong maudiang nongpo bat ha kene kesngi lala ban peli pajba ya kini kedukan lawan ban khap ribon dau MLA kathan uba Miral Bonsim ha ka jingidon lang jong uba FR Kharkongor uba di Commissioner Secretary Kejela nang taikong RB Lengwa ibri District Agriculture Officer ke Riboy District ki bahi ngasem bat ki parlok parajor hadin ketika jing peli pajba ya ketika dukan la perlongpat ya kejing hilang ke balangkot hayingsa ajongki ha jarasi nak mentaban peli saya keceka sujan nak benta ketika dukan ha kebala yoru ya kejing keren na ki nong syakot ngobah ha ba jing keren ki nong syakot ngobah ki lapan pau ba kejing don jong kene kedukan kalanang pelilat pelilenti ya ki nong tanjan jong ka tan baro kawai namar kumba kalong hadu menta watla kaladon kejing syalan syakiwe per kijaka ya kini kijanyeran dia bat kiwe kejing tan jeng wat Henry kampat don kalenti kebat kena ban syalan ya kini jajan bat ya tiar tan tiar wet hakurkom ke bagi nong tan nong wet kini yo ya yo kebat kena bat kene lese kan long kawai ni kijaka bala ban penmi susu ya kijanyeran dia bat kiwe lengba kene kedukan Tambahkan proses kapan itu masalah pembedam yuk gas kontrol gas ekstra kalau itu adalah ikut sudah gas fiber kami tapi kita ya ini Yuan Chim dari Pak Teli dari Kau Teli nagai nani nanti national mall hinggai isim kredit bagi kan mati but dia kerang dia funding dari Kau lah dan bagi betul Cina ya ini kan ini kalau mau konsumsi curian kacing keren sungi tahu ha yang ini wala ya kray len mati bagi nang kanja kawai itu gigi nang kanja ini ya kray mata paras kata ngeplay kang bukan tangna mata kacing mentoy cungki ngai usai wa ki habliket nado kaunti nanti nangne namangko da ka ngashim small commission sispa kilo 1% ngamyo 1% ngamyo si kilo ngai tang nabatak si mentoy di kinong hancan ngaple kan nangta ngaple ngayo iro ki kan kutiwan kayo tahat kundon dihancan kan non ngimyo tamay kata ko ay kawa dito susi ngaple te na ompet kan bu ane bukan hune pangan telut borok hay ki chanjang pi nang yo pisa ngai kawai mungpa kinwa kila uran display ni inbo kising tho display ang tu tala de pinwan simi ka pisa di kalat kalenti
kaba nagaliang jong kaying kasem kajong ibafin kila tristom la pli gane galan nagaliang jong ka textile department la persang manwa di kilat kilenti bat khamtam ya ki nong thanjan ki ki jungi ki balala ban pen urlong ban pli ya kane ki jingkhang na ka benta ibafin bainio ya kane ka benta ban showcase ban penwandur ya ki baro ki ba ki longkmi ki khun samla ki jungi ki belong ki nong thanjan khamtam yok sai rendia ban ngi sngokmen sibun bakani kajing itu kaba kerpang kabal lala ban pun urlong naga benta ki nong riknyang ki nong thirksai ki nong wirong ksai rendia ban ki nong than ya kabalala ban pun urlong ban itu kumka Erisil Village ya karang nong telu ka headquarter gede hapo umden adiwan la itu patba haga fraterik nang fraterik jong Februari jong senam arajar arkuwe haga ba ka textile department jong gejala Meghalaya la itu kerpang ya karai nong telu pasnong jong kusai rendia so banai kubli kerpang ya ki longdin jongi ki bala la ban penne pensa ya kani kasap ka kerpang ka bagi longdin gidon mentang sengi gidon katto kani ngut ki nong than ki bagi ki jongi hang ni ki bala represent ni katto kani teli ki snong ki bagi longdin ki jongi kilala ban penne pansa kadon gapor ka bagajing penmi yok sairen dia bagajing than yok sairen dia kala jandu ding so manai kubli kerpang ya kinong than gi jungi ki bedon lang hangni bat kumju ru ki babun ki bedon na kisnong di thau bat kumju ru ye ba aye ding do nadu kapor ka bidang long officer po ke district pat aswa jong katar Panadu mentar ibadon ka benta banyalam ban ai mensiam ban peni lenti ya ginong than ki jongi ban kumu nong mikmat kumu emeli jong kani gadong bat kathan asau sarong bahapo kasnong kathau ka jongi hapo karan nong telu ilala baniyo egini kijing itu kumju kijing itu ka bakarpang bagaburam ya kiwi de kinong than kiwala bandon saporat yamngar kila bandon haporat thajang kila bandon haporat nong tham kila bandon kiwi kisno kidon kiba penmi yoksai ke beri kenyang sathan western rib hoi kidon ban kum dater kani gede gejing trilang jong karo tam ge so kemen an kibabun adu ki beri kenyang kiba thirksai kiba airong hadu bantan ki sautli kini ki steps kiba kongsan hadu kata-kata abangi kiba bun ki longkemi ki khun samla bagi jukentu na kapor sa kapor ki pranong song hapo jong karat nong telu bat kiwi ki rai ki snong ki badan hapo ka temri boy bagin penne pensa ya kane geriti kedustur kane gijing sakilang gijung imada kesengi naga benta kene gijing pli ya kene ka dukan dan ke showroom kalong kumsi benta ban pli ya galat kelenti naga benta jung phi kinong than ban penya yo ya gamar kinong penmi kidan shibun bijui kendu ya gilong kemi ki belong kinong than kawai na kijing la ni challenge kalong ban penya yo hai indi kumnon di kanno gador andi kadon kitin pareng ka bagi khot gadi ka value addition ka bagi khot ya kano mar
kabla nangin shudi gadi gumtu hayo subo gindi shipau tengka daga magin le ya value addition ila bandi khatsan arpau tengka ban le baha pack baha le baha gi level bania iyo baha bat kam ta tigi don kam gaji trilang rekaran kan te ibading ila long mui nagi resort one of the main pillars jonga handloom but jonga agriculture department but agapor ba idon mai wadlai ngiyo trei tangkap to kan ipor andrei hadin ba ila song thadru ila julong idai nongai boy nongai ideas nongai advice habon gilang jongga department but ngilayai beteng ya kataga ya moda ya kataga kena relationship jongi at a personal level at a professional level but ila yarap ru yangi bangin long bangin ya chkmana kibon project koi ka project ka ila don kti very closely ringkat ka jingalam jongi local family jongi kari ka tuga declaration jonga first area silk village hangni apo state jongi bargowai pomdon di1 bat kumta ter lawan gitu ki project kum ka DIRC design innovation resource center but ila kren ki ai ka baron kam ha magato ka magitu ki kten mentan bai berkatu ka story bai bidang narin mentan spang gitu ki nong thai na bo molong ba kumno ki kimio ya ka bari maje ka bagi dai hok I mean ki don gi ba nong no ki ba exploit but ki ba take nong no false advantage false credit kata ki dike ke ba bron kam ma ban ngi dai ban hosiar angni but kumno ngi dai ban sharai kumno ngi dai bangin bat ya laka hok but ingin ba kini ka credit kini rightful credit kadi banwan sha kitu kiba ki belong responsible kiba kinong thung kinong than kiba tre hakini ka mukini ka line but naliang jog department ki schemes Kladon Silk Samagra scheme Silk Samagra scheme ka bala bagi kilai sanction mention stem na po Central Silk Board but ka Rivoy district ka Digoi ka district ka ba niyo jingmentoy ha na ka scheme but ringkat but kani ka scheme ki magani ka jingdon kam magani ka the urgent need for good marketing umli atang bagi brio kinwan shane kinchuan shim kinchuan ra yaki natural products jungi but kinle chawai inda but kin pendep yak to finishing ndai ngidai bangin sungthu ba kuno bangin laban proses ban market yung product ne